Hello, Tashidale to everyone. Welcome back learning Tara dedication prayer and aspiration prayer and auspicious prayer. Today we are in part 2. Okay, let's start. 따레 뚜따레 투레 소하 따레 뚜따레 투레 소하 따레 뚜따레 투레 소하 디민 치와 귤바 나 촉당 밀람 녜당 첸마 녜빠 당 직바 계속 녜월 체와 남 뉴르두 시싱 맷पर 제두 솔 디민 치와 귤바 나 촉당 밀람 녜당 첸마 녜빠 당 직바 계속 녜월 체와 남 뉴르두 시싱 맷पर 제두 솔 직땐 레네 데파 이 트라시 델렉 푼숨 촉바 남 펠싱 예페 된남 마르빠 베멧 링기스 두퍼 제두 솔 직땐 레네 데파 이 트라시 델렉 푼숨 촉바 남 펠싱 예베 된남 마르빠 베멧 링기스 두퍼 제두 솔 다 샵주두 산두 마기구 미나민 두민 아우 차기구 치와 가에다 야샵주 유라 율빠 사나타나 차나루 촉가사 촉 당아당 나 촉당 디민 치와 귤빠 나 촉당 라마타마기구미 라마람 밀람 나나 녜 당아당 녜당 마우 차나 첸마 나나 녜빠 당아당 녜빠 당 밀람 녜당 첸마 녜빠 당 아우 자기구 직가사 직빠 पाउ रागदा गायदा यादा केत सानारू सो कासा sok के sok nya dingbo nye wara war
nhewar áo cha đừng bộ chế wa ra na ta na ma sa nam chế wa nam dịch pa kế sok nhewar chế wa nam ma yata nya shabju nyura nyur da shabju du nyur du sha 기구 시, 샤 기구 시가 싱, 시, 싱. 마 댕보 메타 멧, 빠라 빠, 멧 빠르. 마우 자 다 젯, 다 샵유두, 가우 사 나루 솔라 솔, 제두 솔. 뒤민 치와 귤파 나촉당 밀람 옌당 첸마 옌파당 직파 겟소 녜월 체와 남 뉴르두 시싱 met par zedu sol hau ja kigu ji ka jik ra ta 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 đừng bố tên na tên jik tên hau ja kigu ji ka jik ra ta 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 đừng bố tên na tên jik tên la sa le na kigu ni le ni au da sa de pa ya kigu yi de pa yi jikten le ni de pa yi pau ka ra ta tra sha kigu shi tra shi Pau da đừng bộ đế, la đừng bộ lệch cá sa lệch. De lệch. Pa shabd yu pu na pun. Kau sa shabd yu su ma sum. Pun sum. Cha na ro chok cá sa chok. Pa ra na ta na ma sa nam. Chok pa nam. tra shi de lek pun sum chok pa nam áo pa đeng bo pel la pel sha ki gu shing a shing pel shing ra ga da ga da ya sa ye pa a ki gu i pe ye pe da na ro do na den ra na ta na ma sa nam den nam ma la shabd yu lu sa lu pa ma lu pa pel shing ye pe den nam ma lu pa áo pa da pet ma đừng bo me ta met pet met la ta pha shabd yu lu na lun Gai ta ya ki gu yi sa yis. Lun yis. Áo ga re ta da shabd yu du pa drup. Pa ra par. Drup par. Mau za ta zet. Da shabd yu du. Kau sa naru so la sol. Zet du sol.